Ausia ya the requirements mo. Amen. Famulmole ya toe ina ya naso my Lord tato illuminate. Please come and take your positions. Yeah. Touch mantles. Touch mantles here. Yeah, put them on the left. Go on the left. Moila chola fawina nipo la tutusi fau. Olea tawa wina ya tela chole upo le tua por tuspaia. Elegata ilea ole manto o le fasolea e ula ila cho. Dan ole fa unga le nganga pa ia. Ia matoto olea I lato lima ole authority ua tuina mai ele tua nganu koea I lato nei la fiafi o I lato nei ua pasia po ua approve in the general councils of the Assemblies of God mo le tusi to finga ole odei or Tato candidate Mumua Faravia M. Ava. Next, we have Ollie Brighton. Somayay, Sungaya Samuel. So Mayay, Sungayata Taimanu from Northwest. So Mayay,
Leeward Lily Tareli from Hawaii. So mayai Nusura Matthew Tamuafono from Northwest. So mayai Nusura Utumau Terea from Hawaii. Yamatato candidate Munguli or Sumaya Swayese Teo from Northern California. Ote, fia e whai o atu I atu tau. Le au whau, o le lua awhe se furu mo le fitu. Lo mātou matua fia tele. Ona o le neila sanga o au tau au sia. Ai maise o lo tau ngā wai le wala au le atua I au tau soifua. Whamalo atu, I ati au tau uma, ona o lau tau whiri ngā ma le whina whinau. O au tau tau no mai aina nei tūlanga tā ua, whaife au whau. A watu whoi la mātou whamalo I nei au tau taitorua, a inga a pēna I au tau whanau. O e sa sapa sapaia o tau, a o whianga iai ma le nei whangoe moe. E le ngata I lea, a o e umana mawhai o na tukua lawa. I le fausi e ina ma le tapu e ina, o lau tau whatua tua, a e alama lea whaau maina. O le me lea, whatanga maia la I oa. Na o toi whailo lava mo o tau le nepo. Nisi o mea talitonu lota loto. Walega ona o tau sila fia mai loa. Mai le fia ma paia e tu. Ioannes Furlima. Wale filifilia au e o tau. Aua filifilia o tau e aku. O tu ina tu foi o tau e o, mai o tau fua mai ni fua, mai a tu mau o tau fua. O le fua tele mai, whaife au whau, o le maka ma le whaelonga, o le whaife au o le I, ma le whaife au te maitai ua whauina I oka. E fua mai, I fua e tu ngā. Fua e a ngā. Fua e di I ai le atua. Mai Paulo ilo nā tani whale ngā o Timoteo. A wane I au tau whatala le I mea anofa na tu ina atu I a te oe.
I le valo anga ma le whae atu o lima o toia ina. Ma whauwhau ia mea. Whamasani iai. Ina ia iloa i tangata uma o oe o le aluana. Se tasi o winga tā ua o le whaife au whau o le aluana. E tupu e anga i luma. E whasolo ina le lei atiri. E aluana. E mai le viinga i le viinga. Anga ioi me alofa wa ia tau tau. E le muta o tau aluana. Taimele nei, ole a presenta tuai mo o tau le upu o le tua. Ia o tau tala ia tu le upu. Whamalosi taimi e tau male muai. A bea foi taimi e le tau male muai. Whai whiau whau whatonu atu. Awai atu. Ia e apo yatu male on sai. Uma atoa male awa atu. Wale titi le ti mai pea o le upo le tua. Fasanga i le whaitau. Male apo yatu. Male awa atu. Ele o le ata mai le whao ngai na upu male ngana e sui ai loto o tangata. A o le mana whau. O le ananga pai ai lunga o lana upu. E sui ai o lana. Ni liwa i tangata ma Salomo whamaoni o na o le mana o lana upu. Ai le o le mata mo fia o tata upu. Pai o la whau o au tau tusi pai ana o saunia e lau tau tumalo. If you can turn to the presbyters, face the presbyters behind you. Sauni mo le tuina anto le toto. E te leo ina ai le lafu ma moe pe a uma o na ufaita wina upui. Mai le ngā ruenga e luas fulu. Tausi ia o tau i a tau tau. Atoa ma le lafu ma moe umalama ua tō fia i o tau e le amanga pa ia. E whai ma leo leo. Ia leo atu le kalesia le atua. Ua whata wina ia mona i lona la matoto. O lo sa ili mai ma moe i se taita inga. La tau te mana o mia se taita inga ai leo se tule inga. Le mamanu mo le au whau kuafe se fulu mo le fitu. O le tō lea e tau au atu e lau i tu mano e whai ma whamanatu. O oe o le leo mano e. Mai la apostolo Paulo tusi e Timoteo o le mea lea o te whamanatu tuai a te oe i e toi whamamu. Whamamu le mea lofa mai e tua o loo i a te oe. Le ana e maua e ana i whae e atu o lima. Whai whiau whau ua whesuma le fitu wa ai le mea lofa. Whamamu whasusuru whapupula. Maua se vi inga o le atua e ona lo tātou watunu. Tau au atu le mento lea o le whairoma o le whaunga le anganga. Mai lau i tu malo fono a Samoa. You may now face the front. Mamano le pol putonga tātou tūlai whatas. Sauni mai tātou pese le worship team whamarole. E tu sai, ma le aia po le pule. Ua tu ina mai a te au o le taitai o le fono i tu malofa pol putonga le atua Samoa i Amerika.
o te fola atu ai nei, o tau o whaiwhi au o le talalelei a Yesu Keriso, ale kalesia whaporpotonga le atua Samoa i Amerika, i le suafo o tama, le ano ma le amana paia, whaloloa mai o tōpa awa o tatalo le autoe ina, ma whaere o lātou lima i luma o whaiwhi au lua afe se fulu ma le fitu, worship team se tātou pese. Let's pray for them. Pray anointing on them. Hallelujah. 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 Fauna na makohi. Lilingi mai lau fauna. Lilingi mai lau fauna. Move up and pray for them if you want to.
Hallelujah. Te iloa na ia ula. Don't mind the ula. That will